Alfile ukuthi ngigcine ngiboshiwe. So ukuthi-ke kuloyo mzuzu loyo bese ngikhuluma naye ngithi kuye asisho lamagama sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, bese ngimnika isitulo bensihlala phansi ngobudaze kuwe. So ngathi namcetha lokhu ukhuluma kanjalo naye ukuthi uJesu Kristu inkosi, wavele nje wabheka phansi waba like ufuna ukukhala. Sengizike mina hayi ungakhali ngoba lo hamba nabo nakhata ukuba ukuthi sokukhalelani noma ke sokwendeni. Wathi hayi make yathi anginamahloni ukuthi ngathi sengifuna ukukhala. Manje lento ngitshela yona ukuthi angiyente ngiyiva iyangisebenza la ngathi kukhona into leyikhulula kuyo. Ngithi ke mina uJesu Kristu inkosi unemandla ekukhulula. So ukhipha tonke letindzaba ukuthi uboshelwe ini yena kade uboshelwe ini. Sengithi ke mina hayi kulungile hamba ngoba nakusoya hamba sisabuhle sibonana la uthole ithuba lekuya la utosebenza futhi manje ke ngalokuthi useboshiwe akanalicingo abavumela ukuthi babe netincingo. Ngithi-ke ukufika la kule movisi ungifuna ukuthi ufuna make kunene nawe kwendekile bahambe-ke ukuthi nje kuphela emalanga ngingamboni bese ngiyambona nakabuya ubuya nje sowujabulile semuhle nalabusweni very happy nje uthi hayi make lalela lento lo wangitshela yona ukuthi noma ngilele lapha ngubeni yami lapha esitokisini ngokukhuluma lamagama ngithi uJesu Kristu inkosi iyangisebenza futhi iyangikhulula ngiyandivela nje manje ukuthi ngiyaphila sengijahela lokuphuma ngilokhona ukushayelana nawe ngifuna nekuva nje ukuthi uthandaza kuphi nami-ke ngiyambona vele semuhle nje sowujabulile so akukagcini-ke lapho-ke sengigudukile-ke sengingumaki wakhe phela abantwana bakho babashiye emuva njengalokhu aboshiwe semanje emake ngintinsipho emake site eshukela emake ngisi uyabona ukuthi konke le tinto sowutisho ngekukhululeka manje ukuthi sowutitfolele emake ngithi hayi khululeka insipho ngakuthengela boshukela everything konke nje nokudzinga lengekhathi ngakuthengela ngigcine-ke ngimnika-ke vele koshukela uyabuya-ke make ngite mpakede khululeka wena lokhu lokudingako ushukela nginako ngidakusida ngithi-ke mpakede lendani ukuthi ibhakede lilalitrangi sifaka khona timpahla ngoba phela sidibosho nasisihle siyakuntulwa nakuthiwa namhla siyolala ngale angitshela kuthiwa sokubana balolala manje ngisengiyolala ngale funa ukuthi tonke le mpahla kucishe labhakedeni sitobona ukuthi ngoba le mpahla lethu bese kuyasala kuyenaphaka bese bayasebenza ngicela ngemile libhakede hayi kuletheke libhakede ngisho ukuthi ngajabula lokumbona lesimo sakhe sokubile nje semuhle and so uyajabula nje nakentanteni emsebenzini wami uyathi sengilawubona make ngifike ngibike tonke inkinga kakhulu nami-ke kuyangijabulisa kakhulu lokho. Kwesibili-ke ukhona-ke lo ngisebenza naye ufeke lonke lo hlangothi stroke sengibonga-ke ukuthi nami ngishintshiwe ngala ngabuyela kusebenza ngala la bekasebenza khona bengenzela imboni ngifike-ke ngima naye-ke ngifuna ngithi mina uJesu Kristu inkosi ngicela sisho nawe lamagama sisho kathathu sisho-ke naye masinyane siyacala phela kusingikalala sisemsebenzini sikaze sithi ikhaze silecala kuyaboshona lena ngisebenza khona athi-ke yena uyathi ngiyayiva-ke lento loyisho uJesu Kristu inkosi kukhona into lengiyiva la kulokugula kulolihlangothi sengokuthi ngajabula kakhulu ngala mandla la-investwe kuleli gama laJesu Kristu loyinkosi noma yena-ke asengakaphili kodwa uyakujabulela ukuthi nakangibona uyathi sifuna sisho naye sithi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi